MLA ke Jowai ubak wailat miki shelam mentah kesngi ula Pynlong ya ke Jingialang bat kinong yalam ki bakentup ya ke kur calam kinong penyat shnong ke dor bat shnong cut waku ki he officer na ki distrik bat ketenat Public Work Department banyak ren Halor ke Jingthmu penbha bat Pynitynnad ya ke Madan yelek kai Jerisaleiñ. Hadin ke Jingialang la Pynlong ru ya ke Jinglek Jurep lang ya ke ni ke Madan ha ke ba na ke liang ke kur calam kau terwa ban shna ya ke jaka syong petkai. Ubak shela ula banjur ba donkam ya ke Jerisaleiñ jong baro kenang ba onla ban Pynitynnad ya ke ni ke jaka ke baju penonkam ban Pynlong ya ki program ba per ha ke ba baro ki nong wan yashim benta ki la penpau ba ki ya ke jingkershan ba pura Halor ke ni ke Jingthmu. Haduk ke Independence Day Republic Day yoi hai man dan ni haduk tu yang political party ko pair naduk nai por yang Indira Gandhi Sonia Gandhi Rahul Gandhi Gudawan hagani Madan ya yoi tang Henry la dapat yoi Madan yoi tang gosa langkerang kam go ya ka jing pendet penbha ke beautification bat kham tam nang ini bedep le haka Independence Day por rang chong nai tai de yo mut your ai quite back to a chong nai ni tak ka thau chong gallery dum em nei te down ni diang yong na ta da kuda ya da convince ni ga meeting na do ka dorbar chnong chut ku ya ka government boys higher secondary school but ki pur salam yo man ki stakeholder he ni harangkat le khud le na ga district administration but gam jo le na ga PWD Ketenat Anti Narcotic Task Force ANT